Epa lagunok ongetorri Lastatxapelen kanale, ongetorri total Warhammer bir eta guazen aventura bataia batekin. Bere egunean jokatu nuen, ez kanpaina baizik eta aventura bataia moduan eta ez nintzen gai izan irabazteko. Beraz eatuko gara berriz ere jodezen talismana lortzen, kaos gerlarien kontra. Kaos gerlariak bieskuko armekin, paladinak, barbaro bieskukoakin eta kaos gerlariak eta hau esango nuke asti bat dela. Ben aurrera goaz. Bataia gogorra izango da. Batez ere hauengatik. Baina armada daukate, zalditeri harina. Kinsmen, it is now clear that the weakening of the talisman was not without reason. The medallion's connection to the ancient Waystones has revealed a dire fate. This ruinous host of chaos seeks to destroy this Waystone and all others that protect Ulthuan. Our proximity to it shall grant us its power, but it also nourishes our foes. The Keepers of the Stones send aid from the mountain pass to the north, but the river will not slow these twisted beings for long. We must hold this position to the last. If we fail, Ivresh will fall, and all Ulthuan will be next. The fate of the Vortex, nay, the entire world, rests on our shoulders. It is required. Vale. Agian flanko batean eta bestean. Hemen fronte bat egingo duzu, Zagorra, zuak hasi tiro egiten. Itxaron apur bat.
principio esantik errefortzuak datoz. Orders received! For duty! Lakoi! Zek nina egin dezaten. It shall be done! Death to all! Zetxeran hor. We away! It shall be done! Archers! As you say! Winds of magic rise! Spearmen! Onward! Setting forth! I will! I am called upon! I go! I must! Our magic is strong! I go then. Ephua! Bend to my will! Without fail! Asa! Advance! The winds are ours! Lakoi! Soraya! Orduan, zuek... Gauz egin behitugu kontuz. Acknowledged! Ulfwan Mage! Scython, hear me! Spearmen! We will obey! Nakoi! I am ever ready! Show no fear! Going. Making my way. Following Ephua. I fight for Ivres! The winds are turning! Empowered by vengeance! Vale, magia dugu. Eagle Claw! Attack! Es Juan Hort. Oye, tío, Hortik es Juan. Forward! Caldera. Spear grips the enemy! Eltharion! For order! Guided by waystones! Ancestors! Archers! At once! Etxe gehiago gainera. Understood! Without fail! We advance! Archers! To the fray! Spearmen! Apace! Loyal! High Mage. Onward. The Grim Warden rises! Acknowledge! Asa, move! Attack! Loyal! Deal! Hortik, It zu, shall be mugitu done. ez aldera. Advance! Wielder of the winds. Menlui! Araya Menlui! For order!
We have untold magical power! Eltharion! Wherever I am needed! It shall be done. Ulfwan Mage. Efua, bend to my will. As you say! Assa, attack! Sinner! For order! Eltharion! The might of Ivres! They're using magic against us! By my father's blade! No surrender! Empowered by vengeance! For order. Seeking the foe. To battle! Acknowledged. It will be done. Understood. We away! Yes. Lakoi Soraya! Ancestors! The Fang Sword hungers! The Grim Warden rises! Ulfwan Mage. Winds of magic rise! Eagle Claw! For Ulfwan! Mage. Scython, hear me! Eltharion! Execute them! Eagle Claw! Spearmen! By your command! For our ancestors! Forward. The might of Ivres! Ulfwan Mage. Menlui! Araya Menlui! We will obey! For Ulfwan! Acknowledge! Vale. Argazkitxo bat. Eta horren kontan badirudi irabaztea lortu dugula. Eurofair! Bueno, hasi dugu bi emaitzak. Berrogeita mala, 71 oso lan hona egin dute. Hauek etzaiak eusten ere, naiz eta asko sufritu duten. Gero lehoia batez ere mantentzeko apur bat, borrokak frentean lagungarriak izan dira. Aztiak edo Eldaironek laguntza mordoa egin duten. Ez zen artximago gida, nobleak.
Nauk ere bilan oso ondo egin dute. Kelmored joan da bigutara. Beno lagunak, hau izan da dena. Espero dut gustoko izan zaizuela, hurrengoan gehiago.